لدشي چتين دولتا تركيا قركرين كل سرخاكا باكور روشتات سوريين كل سرخاكا سوريا هاتي داجر كنن همو هوفيتيه بيكتنا هيزن رزقاريا عفني جي چالكين طول هلدان بيكتنا انگو بگوتنا کدن هیزن رزگارینا هلا افچتا روشکر حد در باز بکن هری داویه جی هیزن رزگاری ریزه چالکی لدار خواستن د چالکین جنه حتی 11 مهد نواسی روزان بیک هاتن ده سه چتین دولت ترکیه دایر کر هاتن کشتن و دو چته جی بریندار بون به وان چالکیان کو دیمنی وان جالی هیزن رزگاری و هاتنه پاروکرن جاره کدن پیام هات داین کو اوی چتین دولت ترکیه لحرمین کو دایر کریه برحتی تبنگرن Tamam. هێزێنی ڕێزگاریە ئافرینی ناهێلە چەتەین دەوڵەتا ترکا ئاداگرکەر هەناسێ بگرە بچاڵەکێن خۆ هێزێنی ڕێزگاریەش بۆ چەتەیان وەکە کابوس سەکێلی هاتنە هێزێنی ڕێزگاریە ئافرینێ تێکلداری چاڵەکێن خۆ یەنداویدا خویانێکی نویسکیدا هێزێنی ڕێزگاریە ئافرینێ دیار کرد و لە دژی ئێریشên دەوڵەتا ترکا داگرکەر و چەتên wê hêzê wan di navbera 9 û 11 Sibatê de sê çalekên bersivdayînê li darxistine. Li gorî daxuyaniyê di 9 û 10 Sibatê de li bajarokê Ezazîyê dagirkirî du çalekên sekivanî hatine li darxistin. Di encamê de du çeta hatine kuştin. 11 Sibatê jî li xeta Meryemînê çalekekî taybet hatiye li darxistin. دوێ چاڵەکیە دە چەتەیەکە هاتیە کوشتن و دۆژی بگرانی بریندار بوونە. هەروها عەرەبەیەکە دۆچکا بارکری هاتیە بێگێرکردن. هێژای ببێرخستنیە درێزە چاڵەکێن هێزێنێ ڕێزگاریە یەنداویە مەها چلەیە li şera şêrawa û Ezazê pêk anî de 27 leşger û çeteyên dewleta Tirk hatine kuştin, 33 jî birîndar bûn. Harbeci